nakaliang ka CRC mawhati men ha ka shitarik September ajar pulai hapo ka jingilam isar Edmund Martin ilapalong ya ka National Literacy Week Daka Rally jong Southley School kibadon ha ka strong lai pudingan ka bahap hapo ka mawhati constituency kum ka dak jingrakhe ya ka National Literacy Day ka bansa rakhe ha ka Patrick September ajar pulai halor ka team education for all but ha ka negasing layoro ya ka jingren na CRC ka mawhati isar Edmund Martin nangta hadin layo pat sa ka jingren na headmistress jong ka Little Star English Secondary School laipo dengan imadam Marbina Nongrang ya ki no hikai barok hoy dari ki hikai jong ka LP school ke laipo dengan LP school jong ka pomlo LP Little Star English Secondary School Partmunjur ka laipo dengan LP school ya ki hikai barok hoy di balai sini kene jing kene simkhia kene kam na kapanta kene si dan pelong ya kene rally ke balan ko na kene ko ai kublairu ya phi kam mi phi ki na school ki jongi na kapanta kene ya kene world literacy week Magamat sita yang terni rakhe kene menta ka sni pidan ka program nagre je phi khana school hangne apo lapo dengan Basyal sekarang ke program na benta ki coaching managing committee ki coaching ka village education committee but giveaway apo mulai teng na benta ni not giveaway ki program ha giveaway ki school de benta si ti dan gardi na kale jeti kese sing ai play karpang ki bar ko na do ki na school ki be but yo ni hikai ki balai sim kya ki kam te ngam ko apun krislam tang ga ai play na kale junga ko CRC Mereka ini sebara, apa kadang-kadang katai, kadang area mawhati, mawhati cluster resources. Jadi, karena ini kan mereka di dalam di headmistress juga Little Star English School. Is Edmund, ibadah CRC jangka mawhati. Ibalah yang akan dikalat, ilang mentan-mentan, ban ay jingkran lingkot akan dikastep. Kajing kubay, kaya ningkong, so they try and run. But siya baro, ki head jong ki school bater-bater, nado ka St. Paul, RCLP School, ka Laipodingan LP School, ka Laipodingan UP School, but ka Little Star English Secondary School Laipodingan. Kani kajing isim benta jong pi kapeng ketegro ya kiwai ki kena ki bam ya lat ban late school timang itep karin dia kaya don tili campaign hagabidai bagane ka literacy nakin mahal usnam ubanga rumadang late school gisnam ki balalay no ilarakhi be ya kane ka world literacy day kawai na ki slogan nakin mau hagapor kami late school mangi kidang temik ng kom ya kawai na ki slogan bataw namba kadai each one teach one tingadang kenal hadu menta bakit ikani kasi ngikenal buran ya learning irake ya kata kawal literacy day hakaba kathiem jumka kadai education for all gamot ba kajinang jingsat kadai ya paro amla ban binay lapidai ki baruspa pidai ki badok pidai ki konsuat pidai ki bamban mana bakai ya pi Henry kadai ke education for all kabamla bankhanglat yano tikumbang ipep karin dia kaya don peligi campaign hagabide bakane ka literacy tingaram kimau hadu menta bakane ke slogan kadai ka way na ki slogan kaban ay ka hok yang breman brew shaiwe pe ya ka jingnang jingskat bade banyo lara pidan hunyo po ne propose nam pidan ka hok lada pikwa banyo ya ka jingnang jingskat tikumta nagar pa jori bigi kena baro ka juk ka bamenta kadai ka